tuni video ahin 7 wonders of the world thugu ho aban en seizom kit dio he masanglai mi hon anasim do thil kidang ta ta hole anaki selgu thil ki mudo ho dizat gama song pi hi lole hichi song mula ho ahi khupi iti na sa do ham ti ho en seiding ahi avelin mangcha kip gen youtube channel a konin na bon chawen ka hin lim ki novin he ka channel subscribe nai lohon lungsi ten subscribe na hin bol pi divin ka hin thu masakin in he ama sa penin Mexico gama chichen ija ahin anapano hite Maya civilization kiti hi history adinga civilization he theiloi khat ahi lekha sut lam ahin astronomy lam ahin nije thumle som gup langa sunga kimang calendar jong hi amhon ahin sim do wa hichichun solar eclipse ding phat ho jong ana he do thei wa hi tu khanga archaeologist hon masanglai pia anaki sado mayan khopi hi kumsang tamta nungin ahin mudo thabe mun he Mayan civilization sunga mun kidang le thupi pen khat chu hichi chichen itza he hichi Mayan munahin song ko lin ta khat asunga tui thing set jing mun khat jong aumin he hichi song ko sung hi tui namai mai he pun archaeologist hon asunga hin thilkidang ta tampi amudo win he hichi sacred synod kiti song ko sunga hin khut a ki sim sanadang ka le thilman tam pi jong amudo win he chu keu hilowin mihim gu keu jong amudo na he hichi synod mun hi Mayan mi te adinga ataw naw mun thisan asu wa mihim jeng jong apathinu gu pathin kiti koma anapi do naw mun apathin ho naw mun khat he hichi ho chu lunga gel pumin hichi Mayan khopi sunga chichan ija hi inavet thla diu he chichan ija he Mayan mi te khangsom ni le gup adinga a in piu a he hichi El Castillo tia ki he pyramid hi 30 meterin asangin 9 to 12 century laya anaki sim ahi hichi hi apathin honaw khat a anamanu ahin aning li ahin akal nading step akisim su kein hichi step hi somkule khat chi ahin pyramid chunglama a step ho pumpuma agoma step zathum le som guplanga athing jobin ahi Mayan calendar ani khojat to kibang che ahi hichi pyramid hin terrace ti chu ei ho he thedinga veranda tabang ko anei in Mayan ho ta sandan in hichu Vangam stage ku ho chu avet sa ahi ativin ahi hichi El Castillo kiti pyramid hi khatbo se ahi pun 1930 lai chun archaeologist hon asunga hin pyramid khat amudo kinun ahi thildang tampi amudo hola chun hichi pyramid sunga chun KRC lima ki sim leng to na khat amudo nahi 2015 kum chun researcher hole archaeologist hon hichi El Castillo temple noya hin synod kiti songkho a tui namun khat amudo be kinun ahi hizi chun researcher hon hichi El Castillo temple he Mayan mi ten ago pathin ukom a anaki tu do naumun hidingin ata sanun ahi hichi anoya synod pen jong he mihim ahingna lai hole athisa ho akizo mat theinaw khat hidingin ata sanun ahi hichi El Castillo pyramid hin kum khat sunga nive thil kidang ta mit aga amu bai jeng thei awmin ahi hichi in hi nisan ahin khoting le a step bang ahin gulpho banga ke koi gulpi lim mu thein awmin ahi hichi mun ahin thil tampi mu do lo lai dingin jong ata sanun ahi chichan ija hi kum zala somnga wal masang pia anaki mudo ahitan amun hi kum zakhat wal ahin su thingo ahitan ahin la ngala a khat ho tabang beb hoita su thing zo na lai beb mo hi 2019 a chun hichi synod ho chu aki sel jep mudo lo diham tia a hol na wa hin Mayan mi te ho ki buina sung ko khat agamudo be kinu na hi chu keu helo in Mayan mi te nei le go thupi ta ho jong ahin mudo thau na hi hicha kon hin archaeologist hon Mayan civilization ki chaidan neu khat hin he thayun ahi ahin la khol do zo lo thil tampi jong om na lai na hi Mayan lengam thu hi seiding tampi jong akoi be pi zo na lai hi abana dingin Italia Colosseum hi ahi ancient Rome te chu hitia khat le khat lungsin na be hil a kidel a ki tha tu hi anangai sang hleun agami zo sin hi chu anathano pin na layo na hi hicha kuna chu itabang mi hi ham ti hi mu do le het do jeng the hi Roma hin hichi tabang kidel namun ho hi Geneva law min hi ahin la Colosseum banga thupi le ki haman ana pun hi Colosseum hi 72 AD lai akun hung ki sapan ahin hichin ki sa hi mai maya ha le thupi hi lo ahin hichilai mi ho dinga chu alo thin naw lin ta khat hi
Colosseum ki sa ana hi limestone hole volcanic song nel ho a halwa asung ho su cha ana namanu hi Colosseum a foundation mai jong hi 13 meter athu zawin adan hi dan nga chana ki sima hin 50 meter sang zawin hi Colosseum ki sa ana asung ki mangho hi travertine stone akitin Colosseum akuna 30 kilometer vel agamla Tivoli kitimuna kun ala ova amanu hi ain sang lang ho a sung ho pu do na dingin hichi wooden crane ho tabang hi anamang ovin hi Colosseum sim na hin mihim lakhat walin pananala in hi mihim lakhat walin kum somvel lut a anasa zo un Colosseum chu zo thing a hitai a in sandan hi 50 meter asangin 190 meter asawin asungka hi 156 meter alin in hi tulai mechin thupi ta ho zawlo a hebang thupi ta kum sombal beb lut a anasa do jingo hi achi naw athip naw hi mai maya sang hello ding ti na hi Colosseum hi kum zani sunga gladiator fighting mun pi in anapang jing na hi hichi gladiator kiti ho hi criminal ho a hilo le zela ki koi galmi ki man ho ahin ama ho hi martial arts training api wa hitia chu gancha ki kidel sa banga kho akidel sa ajiu hi abang chu hichi akidel na wa hin thina ana tu jiwin hi aji chu hichi kidel na sports a hi ngaidam na kiti lo hin ahat momo chu atha pai diu a jingin hi hichi gladiator fighting sports hi 4th century lai akunin anaki kha ta na hi jong le ki chip na dang ho achi pi zom jingun hiti chun hichi Colosseum hi tu laya modern stadium ho hong ki pat na in ahong pang ta na hi abana dingin Jordana Petra khopi hi hichi Petra khopi chu sim hi achi sa kumsang ni lama Arabian nomads mi ho southern Jordan a anachen lai wa kun hongki pana hitai hichi Nabateans mi kiti ho hin ipidinga hitabang sung la kolsela gam hi chen na dinga thlenu hiding hamti hilungdon ta khat chu hi ahin la ama ho hin hichi tabang mun la hi agal teo ho akun ki vendo theina dinga analu zo anahlen zo hi ahin gel phalo lambe in hichi achen naw hi gamgup adinga kizut matna munpi khat ahong su do zotan hi hiti chun hichi nomads mi ho hin khut thim ta in hichi sung mula chun in hoi ta hin sadaun hi hola achun rakmu kiti hi a capital khopi wa hi hichi in ho sa do sim do na dingin man cha thupi ta jang amang pu vin hi hichi sung ho hi e hon lungthu sung iti ho kho hi zin idei dan a het do jing theiwang a hi hichi sung a in sim do ho chu hoi ta in color apivin azut hoi selun hi hichimi te ho hi thim ta hi na banova agam hi sung la hi ji chun tui a ha in hi ji chun asung chung mama achun gutui kholna ding asim kit ovin a hi hichi gama hi gu ha dan chu kum khat sunga guju za chu 6 inch bo a sa a ju zo a hi hiti chun hichi Nabateans lengam chu ahong machal jing in mihim jong ahong pungin 1st century vel chun mihim 20,000 vel ahong phatawin a hi ahin la Roman te ha lai chun hichi gamjong hi Roman ten ahin to phatawin a khopi min jong a helun Petra asa tawin a hi 4th century vel lai a tui chunglam pi hen mu do wa kon hichi khopi hi dei bangin a kho sa zo tapu bin chubana jong Petra khopi chu ling ki ho in ahin pha je in a in tampi asuseta na hi athil sim hoita ta ho jong tampi su sin in aum tan hizi chun all in alha kang deu un 7th century lai a konin hichi Petra khopi hi don lo in ana tan hi hichi cho ana cheng masami te hon jong ada la utina hitai ahin la 1812 kumin hichi Petra khopi hi Swiss explorer Johann Ludwig kitipahin banoi mi ho heading in ahin musa kin in hi hiti chun aban banin ahong chin akhopi sim tha na hi kumja khatwal zawin ahin pantawin a hi archaeologist hon monument site zagit wal amang 82 aphongun chubana akhopi zakhatla a 15% tabang beb asim phajowin atamzo adang siwang leinoya lein achup su na lain a hi abana dingin Brazil Christ the Redeemer hichi statue lin ta pakai Jesu limput dana ki sim hi vanoi pumpi Christianity symbol khat hi ama sapena agundan wa chu hichi statue a hi pakai Jesu in azit lama cross achoi a availama leisit achoi dinga ki gung a hi ahin la
ipiji penta hambang akihepun a design a hin hialun akut aza mai maya a hin simdo tawin hi hichi statue hi 30 meter asang in akut aza naka hi 28 meter in asawin hi Christ the Redeemer hi Cristo Redentor tinjong akihe na hi hichi Brazil pau hi Rio de Janeiro a Mount Corcovado mula umahi akopi akun 700 meter lama gasang do pha hi agong ding dan hi leingana ki sim masa hin chuzo a concrete a hin sim do kin hi a statue hi alit be se in amula atun do divahin abongbong in apudo tho vin hi Christ the Redeemer hi vanoya Jesu lim kisim lin pen hola a athum chan a hi ahile vanoya Jesu lim kisim alin pen hola a jong athum chan na hi bep hi chi hi iti a 7 wonders of the world list la a zaw theham ti hi aji pen ta cha hi le ama hi 20 century laya anaki sim a hitan tu lai khan to na mi chin thupi ta ta ho masang pe a anaki sim a hitai chubana 2007 kumachun 7 wonders ho online a vote ki bol na achun Christ the Redeemer hin vote tampi anamui na hi kumchangin mihim 40 lak walin hi statue hi aga visit jingwin a hi abana dingin Taj Mahal agra khopia hi a hi hi Taj Mahal thu hi video ama sapa azong in sei ta je win tu ni hin hi Taj Mahal thu hi avela an sei ki lo di hi video kiting le ki mukit dingin ka hin tim win nabon chawin stay safe and stay blessed.